Verovatno ne postoji osoba koja nikad nije izgovorila onu čuvenu rečenicu što nisam rođen tad i tad. I sad svako ima neki period koji vidi kao posebno romantičan, dok današnje vreme nekako svi smatramo previše brzim i previše sintetičkim i kao da se u njemu ne snalazimo. Zato se uvek radujemo svakom prisjećanju na prošlost i zato je interesovanje za film Montevideo, Bogtevideo toliko veliko. A u njemu je predstavljena jedna potpuno nova generacija mladih glumaca koja je rasla u ovoj zemlji u njenim najmanje romantičnim trenucima, ali to kao da nije uticalo na njihovu harizmu i na njihov šarm. Miloš Biković i Aleksandar Radojičić pripadaju ovoj generaciji. Igram lik Mikice Arsenijevića sa nadimkom balerina. Što smešno je, ali nekako mi i taj nadimak postao drag sa ovih godinu dana snimanja. Najzanimljivije je to što je on studirao mašinstvo, što je radio u livnici da bi se izdržavao jer nije imao para i pritom igrao fudbal iz zadovoljstva. On je uspeo, ostao je istrajan u tome i to je meni bilo zanimljivo da se, mislim, da to nekako probam da dočaram, tu njegovu želju, ljubav prema fudbalu, upornost, istrajnost. Zašto toliko hoćete da stignete tamo? Svi ko jedan! Udaj se za nas! 6, 7, 8... Mi smo trenirali 3 meseca pre početka snimanja, čak više od 3 meseca i trenirali smo za vreme snimanja, gde sam ja toliko uživao u tim treninzima, čak 6 puta nedeljno smo imali treninge, ja sam se nekako prosto vratio na onaj period od pre fakulteta. Dobrodošao u reprezentaciju, mali. Zauvek je vaše ovo srce moje. Morali smo da napravimo tu neku atmosferu u toj ekipi, da se vidi ko su ti ljudi, da se vidi kakva je to ekipa, kakva je to družina, na koji način su se oni tada družili, koliko je to bilo iskreno, koliko je to bilo to rivalstvo između BSK i Jugoslavije, kao danas između Zvezde i Partizana. Mislim da su ti ljudi 1930. pokazali jednu malu Srbiju u velikim problemima, u najboljem mogućem svetlu u svetu. A kako se ljubiš? Nisam se nikad ljubio. Ti? Šta? Jesi se ljubila kad? Može. Uvek ima negde mesta za nas bolje. Čini mi se da u dobroj meri liči na mene ili bar podsjeća na mene. To neko malo stegnutost u razgovoru sa devojkama, koja je danas nekako mi smo naučeni u današnje vreme da to prikrijemo, da nekako nabacimo neku, tako kažem, masku i da se to ne vidi toliko. Suština je, čini mi se, ta da se ja ponekad, mislim, često puta ne snalazim baš dobro, 1 na 1 sa devojkama, tako da mislim da je u dobroj meri da smo tu slični, a pritom naravno i ljubav prema fudbalu. Ja sam trenirao fudbal i ispunila mi se želja da spojim dve ljubavi, glumu i fudbal. Samo malo, malo bite tako, malo neću jako. Samo malo, malo bite tako, malo neću jako. Pa moj lik je Aleksandar Tirnanić. Ovo je Tirnanić sa Čubure. Ajde, Tirnaniću, priključi se. On je bio fudbaler te prve reprezentacije, najmlađe reprezentacije, a kasnije je bio selektor i tvorac sadašnjeg fudbala. U tekstu on i napisan kao plemeniti mangup. Da se on trudi da ne bude plemen, da bude s asfalta neko, a da u stvari iz njega izbija neka druga priroda. To njegovo lutanje, to njegovo traženje, to njegova nepomirenost je jako interesantna za igru. Nije tu bijela mnogo dozvoljava sad da pogrešiš, znaš. Vidite, znaš, kad kreneš, znaš, na neku stranu samo te vratite. A herojstvo? Ne znam, mislim da postoji, ali mislim da sada to herojstvo nekako malo je zaglušeno. Dobro, to se malo prebacilo sad na sportiste, pogotovo na ove koji se bave
single sportovima. To su neke discipline koje bi sad mogle da budu vitaške. Koje su nam bliskosti, tirketu. To što je za njega bio, recimo, proba na BSK-u, to ćeš vidjeti sad kad izađe film, što je bila proba na BSK-u, da bude primljen u taj klub, koji je tad bio kao zvezda, recimo. To je za mene bio prijemni ispit. Sad, recimo, ta ljubavna priča njegova sa tom devojkom Rosom, to je jedino što sam morao malo da potežem u imaginaciji, zato što je drugačije vreme, drugačiji trend i onda sam tu malo morao da zamislim kako je to bilo i da su oni se sa 20 godina ponašali kao sada klinici sa 13 ili u selima sa 7, razumeš? Tako da, u tom smislu samo sam malo morao da tu sferu života pomerim, znaš, da malo kasnije je dolazao do tog seksualnog sazrevanja i do prvog seksualnog iskustva. Sad, on, na primer, Tilke ima malog invalida, Stano je moj najbolji drug, meni je Aleksandar Radojčić super drug.